Eblisib li apostol Pablo no koeshpokchis yu aminkili kapabal rikin di Krist. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotsolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan li ratin tohjuah kuichi atinak sadiqatyuam. Solok salisantilhu rikin saralux. Lish holumile gatsulbal chiruli kutana inashye ako bresik sa linawom. Li gatsulbal nakataw salihu Colosenses 3:6-11. Utyokora binkil lish tsakob li kishye li apostol Pablo reheb eblak babanilarin. Utyoche atinak chirish li kang salinach terchuam utlikyo lag kujik khungsutak sa aktyuam. Haana in li nashkul lak babanil nak nashkul li kagwa Jesus salishtuam. Manak hanak nashkul li kubiha na okshtuam minkil khun aktyuam khalan chirulik ay nakchak nakter. Shpanak lish nakter tuam shkanaji kanan chishbeh. Magachik rilomrik in chishkhunil karukwang chokre anakwan. Ut nashje out anakwan. Kana umak chirish lech ol chishkhuni lain li khosqil li kaixi li ma usilal li mahekwang ut li jib atin. Mashakireta li yochishye balarin mare na balsut kaunak na kulman chihokaan mare makali na halak qela or rikineb li juntesal mare chanchano mare hun nakiko ut hokanak na koshbok chi ilok rikin lik aqreru kwang taqeq shkana bankil chishkhuni linka us linka kulub khora lashka holiqa kwa Dios. Utli apostol Santiago reis aqobresinkil como lina lebhain nashtsiba sali capítulo 1 versículos 19 ut 20. Li junjung se bakshol chi abing chishkuyaqrib chi atinak ut chishkuyaqrib chi khosqog shbanak li khosq ahquin inkana shbanu li tikilal li naraj li Dios. Utsaqaljal li khosqil mahkali chabil nashkamchaq saliqatyuam. Li khosqil lima usilal mokohonta narrataw li us chokreheb li juntesal mahungwa li yobang atin li kahwi naraja aitzahninkil li shchuam li junchik li apostol Pablo na atin na kahwi chirish li shkana bankil shyebaleb li atin li inka useb li tzah haineb niketsahnik qela ojo ralal shkaho li qakwa Dios. Colosenses 3:9 me tikti rib chiripile rib shbanak sherisi chik salech o le nakteril juam ho kui lishk angel ho kanakat koskwitsin ho kanak litiktik manak shyepa hunak likwatin utinga timbanu haan tikti utmokosh kulub talak pabanel shbanun kila inshbanak tokhyo chisuqik chirish utshbanun kil lik aynak chak nakter shbanun kil nak tokhkwang chak rubel shkwang kilal limag. Habiak li rashiqe Efesios 4:22 ut 24. Nakanaw nakliqanakteril tuam kikehek chiru cruz roshben li Krist. Re nakchisachek shkwankil li kamenakil na lep utinga chiktok angelak chiru limak. Kwinokok angelak chiru limak manak naknakomako. Yogo chik angelak chiru lima usakkwin. Anilis diosil limak. Magachik khalan kaush chirishain. Li apostol Pablo na atinak chirish li karu li khalak li nashkam chak li ak juamech li ak queen li ak ishq li shcholak rochbe li qakwa Jesus li shcholak chik rikin li qakwa Jesus. Utaina koshkam chish junta etan kilak kui rikin li qabatal rikin li qaq ani tishchik kujik khunsutak li ak ikhtsakh chirish khunsu takchik ma ani akhel rush kana bankil manakh chakho blesinkil liqaq khalba liqaq khunchik reheb lina leb
Linaqa junta etaqui lixchu am laqpabanel haan. Rikin linakter ut liak chaqrab. Ut yuku chi atinak chirish linakter chaqrab ho li matjehak ho chishjunil lik angeli na banumang sa chakli santil na her. Chirish chishjunil li matjehak li na ushmang. Maka achik shkwankila nakwan choke. Abanan lish chaqrab li qagwa Dios. Eb lish laheb chi chaqrab. Mahun shche mang chisa. Mahun isik. Mahun isimpilta lish kwankilal. Li qagwa narah naqtaats ibaq lish chaqrab. Sa liqam. Ut taqatyu ammi. Taqakut besi. Chiruli ruchi George. Taqlao khalano chik. Ut khalano sashkaba li qagwa Jesus. Liqagwa nimlish kwankilal chish akobresingil li kwing. Ut narah naqtokulaq hochaq sashtiklahik. Chabil tsaqal riru maga ashmushulal honak kitubtesik shpan liqagwa Dios. Hochaq shhalam uli ni mahkwal Dios. Hokanak liqanna womrik in li Christ. Sashkaba li ratin. Haan li nakhalok ke. Tohretal naqtokulaq ho tsaqal haan. Naqanawchik. Ma kwa orea ruchi chojain la oho banre li choshahil ruchi choj li qagwa chusop desin qagwe toh sa hunchik li qakangel